Baket Paskuan, baket idjam pailat agali donget idjam paila ti ungpunget idjam pailat agkirnet. Paskuan, baket idjam paila ti agimot idjam paila ti agrurud idjam pailat agpungtut. Inaimo iti kastoy a Paskua dalablabi awan domteng agrasya. Nuna barabur ka aduti sukat na inaman swaben bisyunan naka irwar mo taing kasigsiglutan betakemon napnon nga alkansyam upat tisulina inka ipaiman nutinupig saan met nga usudaytan ay ited mon bakbaketan nga upan taim bagla nga inda pagsasangwan lulup-lupot ay di da pagbugustuan ibagadan ton anag kapujay wagwagan. Paskuan, baket day tari daw di mo irikep di kay kandado, di ka itulbek ipapaswaming ka isabet. Paskuan, baket umay kantayin ta agrin nakep lamigis natnap nuan lamek nagganas makainage. Inaimo iti kastoy a Paskua dalablabit awan dumteng agrasya. Nuna parabur ka aduti sukat na inaman swaben bisyunan naka irwar mo taing kasigsiglutan betakemon napnon nga alkansya upat tisulina inka ipaiman nutinupig saan met nga usudaytan ay ited mon bakbaketan nga upan taim bagla nga inda pagsasamwan lulup-lupot ay di da paggugustuan ibagadan to wanag kaputawagwagan irwar mo taing kasigsiglutan betakemon napnon nga alkansya upat isulina inka ipaiman nutinupig saan met nga usudaytan ay ited nun bakbaketan nga upan taim bagla nga inda pagsasangwan lulup-lupot ay di da paggugustuan ibagadan ton anag kapujay wagwagan lulup-lupot ay di da paggugustuan ibagadan ton anag kapujay